पाउसे युम्फम मरुब पाउ खर अपडेट तौजरी लैंगा की एम्प्लॉई ओरगा ऑफिस चतना थागी तोलो फंगलिबा मियोइसिंग थिदोपियो आइबा वाफम थमनरकले स्टेट असिदा लैंगा की एम्प्लॉई ओरगा ऑफिस चतना अमदे अतोप मियोइदा नेक्थोकलगा थबक तहनदुन थागे फंगफम थोकप तोलो बदुमक फंगबा मियोइ कया लैरे मसिना लैंगा की थबक थौरमसिंगदा सनमेट लोनदा चाउना अकाइबा पीबदा नतना लमदम असिबा चौकट पथिनदनबगी असोगबा मरम अमा ओइरे मरम अदुना हिरम असिगी मतंग स्टेट असिबो चौखनबगीदमक थवाई याउना होनरिबा सीएम याउना लैंगा की मरी लेनब डिपार्टमेंट सिंगा तानरगा अखनब टीम अमा सेमदुना थिदोपियो आइबा वाफम पाउसे असिदा माइकई कयादगी थमनरकले मणिपुर लैंगा की मखादा लेबा तोंगान तोंगान बलोइसंग सिंदा चौराकना रेगुलर पोस्ट 15,9,5 जाउना पुन्ना गवर्नमेंट की एम्प्लॉई 1,82,3 हेन्ना लई गवर्नमेंट की थबक तौरिबा मियोइसिंग असिगी थागी तोलो पिननबा होनबदा स्टेट गवर्नमेंट था अमदा चौराकना लुपा करोड़ 2,200 सुबना अहुमलोम हेन्ना चादिंग तौरे कोविड-19 की लैना लेचत पोलाक्सिनबा होनबदा तोंगान तोंगान बा थबक थौरम गिदमक मतम खरकी ओइना मियोइ कया अमा थबक पीबना मरम ओइदुना हौजिकी ओइना लैंगाकना था अमदा एम्प्लॉई सिंग की तोलो पिननबगीदमक हेन्ना चादिंग तौरमलिबा लुपा करोड़ 2,200 सुबना अहुम असिदगी हेन्ना चादिंग तौरिबने अमरमदा गवर्नमेंट की थबक फंगनबा होनबदा लमदम सिगी मियोइ कयादे अवाबा कया मायुकनरिबने अदुबो ngasi mak state asida government ki tongan tongan ba department sing da thabak tawba mioi kya ama office satana thabak tawdana mayum da leina thagi tolopti adumak phangba mioi kya ama leire phama chobada ki macha phobada lenga ki thabak tawriba mioi sing asigi manungda ngasi chu lenga ki aso osang jing khangdana adumak office satana thagi phangpam thokba yamda ba tolop khara de adumak lemna phangba gi thawung urabasu khangna chanaba amadi lekai gi mioi oiba maramna haidokna daba kya amasu yawdaba nate हिरम असिगी मतंग द लमदम असिबु चौखटहनबा पांबा मसागी मथौदांग निंगथिना तौदुना मिपालतांग दबा लेभाक अम ओहनबा पांबा मियोइ क्याना पाउसे असिदा पेंदबगी वाफुं क्या फोंदोरखिबने प्राइवेट सेक्टर सिंग द थबक तौबा मियोइ क्या कोविड-19 ना मरम ओइदुना थबक तौबा यादबना खम थेंगना वादुना अफंग अफंगबा थबक अमदि मयुमदा युम इंकोल की थबक तौनदुना पोंची वाना लेनरे अमरोमदा लेंगा की थबक तौई हाइदुन ऑफिस सतना अदुमुक थागी फंगफम तौबा तोलो फंगलिबा असि कदाय फबो चुंबनो थौंग असिना लमदम असिगी चौखलकपगी लंबीदा अचौबा अपनबा अमा पीबा हाइबदु ओइरे मरम अदुना हिरम असिगी मतंग द लमदम असिगी चौखलपगी थबक तौरमदा खुमांग चौसिनबा थवाई याउनो होदरिबा सीएम याउना लैंगा की मरु ओइबा डिपार्टमेंट सिंगना स्टेट असिदा लैंगा की थबक तौरगा बसागे तौफम थोकबा थबक सिंग तौदना थागी तोलोब चारिबा मियोइसिंगबो थिगत पिदुना बदिक चाबा एक्शन लौखत हन्निंगे करी मरमदगी करीगुम्बा फिबा मम्बा असिगुम्बा फिबा मम ओइरकलिबनो हाइबगी मतंग द यामना कुपना थिगत हन्निंगे ऑफिस का तन तोलोब लौबगी थौंग असिना लैंगा की बजेट चाउना अकाइबा पीबा खक नतना हिरम खुदिंगदा सोथरकलबा अचौबा मरम अमसु ओइरिबनी आइनसो फोंदोकनरकले लैंगाकना गवर्नमेंट सर्विस तौबा मियोइ अमदा पीरिबा फैसिलिटीसिंग अमदि डिपार्टमेंट लेबाक मियाम की दमकता थातरकपा पोलम कया लैंगा की थबक्ति तौरगा ऑफिस ततना लेरिबा मियोइसिना मियामदा फंगनबगी महत्ता मयुमदा पुरक्तुना मखोइगी मरी बतासिंगदा यंथोकपगी थौंग कया अमसु चथदबा नते अतोप पाउ अमदना प्यार लगनबा पामदबना सरकार असिदा सगोरगिबनी डिप्यूटी सीएम सरकार असिगी ताम चही अमरोम तंगारबा मतम असिदा प्यार लगनबा पामदबना चुंगसिनबा सरकार असिदा अदुमक सगोरखिनी हाइना डिप्यूटी सीएम वायोय कोमरंग असि उरिपोक अपन बल्लुक खुसमनरगा उरिपोक कांगसुप रोड के रेम्स रोड हाइजिनफमदगिना ख्वाई ब्रह्मपुर मचिन फावबगी ड्रेन सिंग सेंगतोक लिबा अदु यंगसिनबा लाकिबा खोंगचत अमग मरी लेना फोंदोखरे मागना मखाताना हाइकिबदा हंदक पांगथोकदोरिबा बाय इलेक्शन असिदा एनपीपी दा वांगोई केंद्र खक्तदा मिरेप थादोकले एनपीपी ना थादोकलिबा खुराइजम लोकेना सोइदना माइ पाकने ममांगी मिखलदा हौजिक मिनिस्टर ओइरिबा लोखोइना भोट मसिन कुंथ्रागा तरुक खक्ते हेलगा काखिबनी अदुबो कैबिनेट मिनिस्टर अमगा मिखल थेंगनबा हाइबसी अराइबा मदि ओइदे मिखल असिद एनपीपी ना माइ पाकलबसु हौजिक लेरिबा सुंगसिनबा सरकार असिदा फखाताना सगोटखिगने नकल मरोमदा लेबर कार्ड साबिगनी आइदुना मियामदगी सेल खोंगलगा लोटखरे जलाल मणिपुर बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर वार्ड की आना मेंबर ओइरम्बी अमसु यूनाइटेड कैंप विलेज लंगोल की जनरल सेक्रेटरी ओइरम्बी मुतुम शांति हरिबी मियोइ असिना खुराई खोमिदो खबैछोय काइरंग अमदि इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की तोंगा तोंगान मफम सिंगदा लेबा सिनमि सिंगे लेबर कार्ड साबिगनी आइदुना सेल खोंगत खरगा लोटखरे आइना खोमिदो उमंग लेकाय डेवलपमेंट कमिटी की चेयरमैन एमडी जलालना फोंदोखरे ngasi paumi sing unaba amada MD Jalalna aike kumja sok 2018 ki angan basaruk mutum santina kungang ki mafam kaya da laktuna labor card paibagi kanabasing ki matang da miyam da awareness piduna uangang ke
Mahak masamak Manipur Building and Under Construction Welfare Board ke member mani haiduna sinmi amamdagi lupa sahum jangkaidagi chanipan phawba lauki adubo ngasi phawba sinmi singda bari leina ba che sang amata piraktre mahaki mobile phone su chatkidre hiram asiga mari leina mutum santina sinmi singdi sel lauki ba asiga mari leina waroisin ama purakna ba pau phorok trabadi logi mating lauduna thabak paikhalagani hainasu bhagna makhata na phongdoki Panbaja abadi mamang thakta su sinmi singi labor card sabi gani aina su miyui kana sel khonggut kharga mari leina bache sang pibi dabadagi matang da wathok kaya thokiba leihrabane Muslim singi tongan ba museum thambage wafam Assam ge education minister Hemanta Biswa Sharma na yakhidre Assam gi Brahmaputra Turel gi ita singda tariba Muslim singi damakta Guwahati gi maming lairaba Srimanta Shankardev Kalakshetra da tongan ba museum ama thamna ba Congress party na outdoor ki ba wafam state asig education and finance minister Hemanta Biswa Sharma na nawaiju lupita jakhidre Bengali Muslim community ki mioi ama oiriba Barpeta district ki Raghabar constituency da karakba Congress ki MLA Serpan Ali Ahmad na hoke ba chayolda Assam government da Sar Saporista Kundariba Muslim singi damakta Guwahati ki Srimanta Shankardev Kalakshetra da museum adu lingnana ba propose tawkibane Barpeta ki Congress ki Lok Sabha member Abdul Khalik na proposal adubo sagatpaga loinana Bharatiya Janata Party BJP government ki minister Sharma bo wafam adu reject tawbagi damata kanna janing daba phongdokhe Sar Saporista museum thambagi proposal adu janing daba phongdokladuna Sharma na aiki madude Assam ki Sar Anchal da leiba Muslim singi tongan ba identity amasung culture leite makhoi amba Bangladesh ta ki laklaga khundaki ba ngaktane maramaduna Assami culture gi masak tap kada maru oiba thodang lauriba Srimanta Shankardev Kalakshetra ke masak matauda aikhoina ahungba amata lakhanba pamde aina Sharma na phongdokhe Congress MLA Sarman Ahmad na Assam ki museum director da ikiba letter amada Assam ki Sar Saporista Khundariba miyam ge culture amasung heritage utpa museum ama Srimanta Shankardev Kalakshetra da thamnaba andakta DRSC ki art and culture ka mari leinaba nifutare chuba report da recommend tawbat laiki aina pankibane President, Vice President, amadi Prime Minister tongna na ba plan ama lakraba matungda anoba aircraft ani amasu thonglare. India ki President Ramnath Kovind, Vice President M Venkaiah Naidu amasu Prime Minister Narendra Modi tongna na ba advance oina tha asigi amada special aircraft ama lakraba matung ngarang so modify tawraba anoba design gi Boeing 777 aircraft ama special aircraft ani amasu Delhi da nongna thonglare aina agency ki pauna phongdokle. Laibak asigi VVIP singna Tangai padana tour program chatpada tongnaba akhanaba plane ahum US da supply order pikibagi manungda ahanba oina Delhi da thunglakiba Boeing aircraft aduda office space amadi meeting room sing address tawi aduga nauna thunglakiba Boeing 777-300 ERS helicopter ani adugina missile defense system sing yawe akon bagi flight ani asi ahukiba suk lising ani taragani panda laiba kasida trial oina puraktuna Air India gi flight da Join tawraba matung US ki Dallas da leiba Boeing facility da amukhana puraga modify tawkibane aire modify tawba loituna ngarang India da thunglaba aircraft ani asi marakta khamdana chatningma mafam amadagi mafam amada leptana paiba yaba plane nahan America dagi leptana pairakiba long haul systematic flight ani asige mathakta 747-200 B series ke Boeing aircraft ani amaga lesina ba thawrang tawkhre pungnong noba Boeing ani asi Hana thunglakiba aircraft ani asigi mo chenduna lakliba sok lising ani kun mari dage sijanaba ahoba yanaba thawrang tawbane mathang lakadurba president amati atai dignitary singna sinhagadaba Boeing 2 asi India ki currency da lupa crore lising kuntra mari sukna nifu mari dasmik taruk changani aine sap tawre aire India ki masak naiba dignitary singna mapal lebakta tur chatpada Air India ki plane sinabagi requisition tawpa matamda hiana Changduna athu akai nangdabagi awapam phawba lakpadagi reserve tonona thamlaga athu akai oina mapal lebakta chaningba matamda khudakta chatpa yana ba plane ahum asi thawrang tobane maragasida interrogation chathariba nupa ama police building dagi chongthaduna sijakre ASI suspend tawkre port huran bagi case ama kamari leinana Delhi ki police station da wangpang chathariba masage sahini pugani pan churaba nupa ama police building aduge ahanba floor dagi chongthaduna sijakre Laikidra pamiyo etugi mari mata singi maikai degi thawdok aduda police na maral kaya sikhibaga loina na Delhi police na case adugi ASI section da bagi maral da suspend tawkhre building degi chongthaduna sikhiba Dharamber kaubamiyo etu Lodi colony police station da investigation chathake mahak thang chinamit ki ahing da building adugi ahanba floor degi chongthajagibane mahak khudakta apps da laikanaba kitamba pukhatke tawiguma sung doctor sina mahak siraga purakpani aina lauthorakhe
Police ki matung ina hauki October 22 da South Delhi ki Lodi colony da car huran bagi report tauke. Huran bagi thokdok adu block 23 da ki report tawraki bani amasung case adu ki matang da thijen bagi thabak ASI Bijoy da sinake. Investigation amasung CCTV footage examination manung da thokdok adu da chenaba miyoi sing auto rickshaw tonglaga laki aibasi khangba ngamkhe. Auto rickshaw adu ki register tawba mapu oiramkhe adu moinamak mahaki mapana auto rickshaw adu sadoklamkhe. Darambir ki warul dagi auto rickshaw adu ki driver ka miyoi amaga phakhe thokdok adu da darambir na kari tawtang lokhibage aibado khangtokna ba honakhe. ASI Bijoy naka amada Darambir bo wang pang tauke Bijoy naka du thaduk tuna chatluraba matung da amuk hanjilakpada Darambir mafam da leramdabani aire ASI Bijoy ki matakta disciplinary action lokotuna mahakpa suspend taukhibane aroibada content sing asigi maroiba pau khara asiba poktam jariba Manipur Local News YouTube channel amadi Facebook page asidagi yangbiri po punang pagpathaga chari loina na channel asina dumda kanarabadi subscribe like and share tawba kawhiganu punamapo amukha na thaga chari